Tutazungumzia faida 5 pekee yake. Haleluya. Mbele nizungumze kuhusu kutumikia Mungu. Leo tunakusanyika hapa katika hii hema, tukisoma kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka sura yake 12, sura yake 25, mstari wake wa 8. Msomaji mmoja atatusomea pale ili tupate kujua watu walianza namna gani kumtumikia Mungu na walifanya namna gani. Haleluya. Karibu kwa msomaji. Kutoka, tusimame sote kwa kuheshimu neno. Na msomaji mwingine atakamata kitabu cha Luka sura 4 mstari wa 18 mpaka 19. Kutoka 25 ndio mstari wa 8. Unasoma kwa jina la Yesu. Amena. Unasoma kwa jina la Yesu. Amena. Na wanifanyie pahali patakatifu, Ndio, nipate kukaa katikati yao, ndio, sawasawa na maneno yote ambayo ninakuonyesha. ndio, Mfano wa hema, mfano wa hema, mfano wa vyombo vyake, mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyofanya. Amena. amena. Luka sura 4 mstari wa 18 mpaka 19. Luka 4. Luka sura 4 mstari wake wa 18 mpaka 19. Unasoma kwa jina la Yesu. Amena. Roho ya Bwana ni juu yangu, Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta kuhubiri habari njema kwa masikini, kuhubiri habari njema kwa maskini, kuhubiri wokovu wa mfungwa, kuhubiri wokovu kwa mfungwa, na vipofu kupata kuona tena, na vipofu kupata kuona tena, kufungua waliochubuka, kufungua waliochubuka, walioteseka. Ndio, kuhubiri mwaka wa Bwana uliokubaliwa. kuhubiri mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Amena. Amen. Pikali uchapie neno la Mungu makofi na vigelegele. Leo nitapima kwanza kufundisha juu ya kusanyiko ama kumtumikia Mungu. Zamani walikuwa wanamtumikia Mungu namna gani? Acha nikwambie kuwa hauwezi kumtumikia Mungu bila kukuwa na agano na Mungu. Haleluya. Kitu ya kwanza ni agano. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Abrahamu alifanya agano na nani? Na Mungu. Baada ya kufanya agano na Mungu, akakuwa anaenda kwa mlima kwenda kumwabudu Mungu na kumtolea sadaka. Ni vile alikuwa anamtumikia Mungu. Biblia inasema kuwa Abrahamu alikuwa anapanda kila siku mlimani, ilikuwa na rendezvous yake yeye na Mungu. Siku alikuwa anaenda mlimani kwenda kuabudu Mungu na kumtolea sadaka. Haleluya. Na pale ndio walikuwa wanafanya naye mapatano, wanazungumza utatembea namna gani? Abrahamu utatembea namna gani? Na pale anamfundisha ndani ya ile hema kwenye alikuwa anaenda fanya kambi ya kuabudia Mungu. Na ile iliendelea mpaka wakati Yakobo alienda na jamaa yake wapi? Misri. Wakati walifika Misri, Biblia inasema kuwa Mungu akanyamaza kimya. Wakati Mungu alinyamaza kimya kule Misri, hakuna kwenye walienda kuabudu Mungu, hapana. Kile walikuwa na imani. Haleluya. Wale hata kama walikuwa esklave, walikuwa na imani na waliendelea tu kumtegemea nani? Kumtegemea Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na kule Misri, walipotoka Misri, tunajua sio wote historia ya kuwa kutoka Misri kulikuwa na kursi ya kwenda Kanaani. Lakini wakati Mungu alipenda warudie, wakatoka wakaenda pita msemende tourne, wakaenda pita kule mshango. Haleluya. Na balitoka kule juu, balitoka balienda Misri, balikuwa 75 personnes. Lakini sasa walifika Misri wakazalana kwa haleluya. Wakazala wakakuwa mingi sana. Sasa walitoka Misri kwenda sasa Kanaani, walikuwa 3 milioni 700. Haleluya. Na kitu ilinifurahisha, hata walikuwa 3 milioni 500. Shuba walitoka kule na mali yao yote. Haleluya. Kulifika wakati Mungu aliwaambia asema wasikopeshe mavikombe ya dhahabu. Haleluya. Wasikopeshe. Ninatauliza hivi, mtu mwenye iko mtumwa hapokeake, esclave hapokeake. Haleluya. Sasa batatosha sadaka wapi ya kumtolea Mungu? Haleluya. Balikuwa banatosha sadaka wapi ya kumtolea Mungu? Haleluya. Na maandiko yanasema kuwa balitoka Misri wakaenda Kanaani, wakaenda wakafika mchango. Sasa walifika mchango, Mungu akamwambia batie kambi pale. Wakajenga kambi pale, wakaishi pale. Haleluya. Zira 40. Mbele ya ile 40 ishe, Musa alikuwa anapanda kumulima. Biblia inasema kuwa Musa kusema aongee nabo, abaambie vile Mungu anasema, alikuwa anapanda kumulima kwenda kuuliza Mungu. Haleluya. Sana anapanda kumulima, anaongea na